Hasor Malo Falihohau, Saturnina Fernandes e o programa Sabor a Timor. Telespectadores, e episódio de hoje, menu nebe mami se oferece beta botsira, makanarang sasoro laqueiro, no menu ikus mak abkat kurideu. Mas bem antes tu prepara menu sirne, uluk nanai ite precisa ter informação tu irmãe. Faz limang momos, sabão, pelo menos 20 segundos. Faz equipamento sira nebe mak ite se usa, pode produz menu hirakne. No faz ingredientes sira, gasasan sira nebe mak ita tu tem iha menu idane. Programa idane realiza tampa serviço hamutu entre Ministério de Saúde, União Europeia, GMTV no Unicef. Dia telespectadores, atu habada que tenha tempo, mas itabahare processo halo menu dahulu sasoro laqueiro. Uluk nanay ami apresenta baita botsira, ingredientes na bemak ami se utiliza. Ihane iha fos na bemak kami usa hodi halo sasoro, fos rai, na bemak kormuting, tu irmai laqueiro, laqueiro nebe mak kita usa laqueiro tasak. Belemos laqueiro oki mebe iha menu idane ami hakara usa laqueiro nebe mak tasak. Iha naang manu timor nebe mak ita stay foti nia isin date podi kahur iha sasoro idane. Tu irmai ita menta ho verdura rumah, morotahan rumah mai be iha ni ami usa angrião maksaya nessa morotahan. E a minha menta ho lixmuting. Tu irmai ita se hare processo atu halo sasoro laqueiro. Uluk nanaing ita se hatur uluk lai be. Nebe ami prepara na sana ihane. Okay. Be mi haturona agora mi takalai para niabel nakali. Hodi hei hela be atu nakali. Ami prepara ingredientes sirene, precisa kuah halo kik. Laqueiro ita tem que sair uluk nia kulit. Okay, laqueiro ho kuah hotona. Mebita hembe na kalilai mita tau. Hau atu kuah nang manu, be hawa sai ruing. Podi helai ami prepara ingredientes sirne karak puhanoi na fatin kata hahan sira nebe mak kita prepara menu hirakne ian inya nutrição pone função ida idak nebe carbohidrat makanesang atu fo força baitani ising depois proteína fo halo haburas no vitamina sira fo proteção bai haitani ising. Agora tá areto be na calhona também de começar de ana, tá ita beletaona na mano o laqueiro.
Angirião bele troca ho mostarda ga modo mutimos bele. Conforme vai tenia hakara que tenia gosto. Tamba modo mutim angirião ne hanesa modo ga verdura ne bema hotu ia ne nutrição. Hoita koko tu lo que fale para carro na fatin agora ni nakali kapaslos. Minuto ruatan sani tabele tawa na fos. Tau telespectadores minuto ruan agora hau tau fos baiha. Lakeiro honane bem mas conheço tau lucona. Feita kahur. Neita tem que kahur bebê gatunya bele grosso. Também tá outro hatene vai bem italo sasoro dala ruma nia nakali às vezes to obe nakali sai gusi sana então ainda tem que ser cuidado na fatin e bele mos kahur na fatin atu nia bele dodo kalais. Me agora o taca lá estela e depois na cali lutela e malo que filha fale. Dia que malu karena insira, a noite tenia sasoro hanesam fos, laqueiro ho na ane bema com ita taulu nia tasa kona no quase dodo, então ita harelai para tu ita bel taona modo tahamba. Sim, nia dodo kona então ita bele taona mortahanga angriang ne bema ko ita kua depois carro muito dia para nia bele nia mos bele dodo a foi ita tau lishmuting no masinho dium para pesta sai. Aula lika taka gusti kanesa nilai tambah hau precisa atu deu utilize tau tambah atun tambah e depois makmasing. Tau bele tau direita quedas. Netamba bebê sira matu consumo, então mesmo ia iniciar fornoiona kata equipamento soto tem que ser fazemos soto, também tem que harer dia kata equipamento sem bita tu zanet mostro ni, tem que confirmar de dia que se ni foi de que molocusa tem que mostrar dia. Neba bebê nebe mak fulang neng. So hahang ida nene ita foba bebê lorong ida pelo menos dalla rua e cada fone vai ida fora leida ne mais ou menos kanuru rua totolo det. Importante liu mak ida ne hanesang hahang complementar atau completa det inangnya susu bem. Bat nebe importante liu kata susu bem inangnya mak penting importante liu. Haha nebe mak kita prepara tambah ni fulang neona então ite halo
hahane para tu ajuda tang, atu completa liu tang ina ni susu bem. So, telespectadores, o malu karena insira, ida nemak resultado, sa soro laquero ne bema kita prepara ba bebê fulang neng. Olá, how a bola faz? Imhoto dia kalai. Contente bela soro malo fale hoita botira e haloran ohin. Ohin, ita sekolia kona ba cuidado bebê no labariki. Liu kona ba nutrição. Olá, avô. Atu ahu discussão ne, ao hakara curso, tan sama kita precisa hatene kona ba cuidado ba bebê no labariki kisira. Mudar ina naman, importante ba ita ato hatene, kona ba, fo haham ba bebê no labariki, tamba ba hira labarik sira seki, sira se cresce, no desenvolve la lais, usiloron baloron. Saída det mak bebê precisa hang hemu ba hira nya moris? Ba hira bebê moris mai, nia precisa hemu susubeng inandet. Tane, hahu fokera susubeng inam ba bebê, ya horas dahulu ni larang hafo parto. Tenki fo susubeng kinor ba bebê. Susubeng kinor ka kolostrum, mudar susubeng inang, nebe sai dahulu di haloron tolo kahat ni larang hafo bebê muris. Nebe, diak ba bebê, no ajuda protege bebê husimoras. Favor, consulta ao pessoal saúde, kare que susubeng inan sidak sai e haloron tolo ni larang hafoin bebê moris. Susubeng kinor nebe sai dahulu hafoin bebê moris, diak ba bebê no protege bebê husimoras. Bebê precisa remudek susubeng inan nian tofu lagira. Bebê precisa susubeng inan det durante fulanen dahulu. Tamba susubeng inang fornece hahang hutotu no nebe bebê precisa durante fulanen dahulu husine moris. Labele fo botelo, mas que bedetmos labele fo durante fulanen dahulu. Fo susu tuir bebê ni hakarak ka exigência, lorong no kalang bai hira det bebê hamlaha. Bebê la precisa be mas que ia clima manas los. Fo botelo ba bebê, se halo bebê la don susu, no se reduz quantidade susu bem, nebe ita bot produz. Fo det susu bem inan ba bebê, to bebê halo fulanen dahulu. Tan samat ita precisa fodet susubeng inaniam ba bebê durante fulanen dahulu. Importante tebes atu fodet susubeng inang ba bebê. Tamba, susubeng inang fornece hahang hutoto no nebe bebê precisa durante fulanen dahulu kusi moris. Susubeng inang ia nutriente perfeito, fácil atudulas, no protege husi infecção. For susu exclusivo durante fulanen dahulu protege bebê husi moras. Anessa, diarreia, no infecção respiratória. Fossusu ajuda a relação dome entre inang no bebê. Protege inang ni saúde, no adia inang e sin rua filafale. Fossusu ni custo menos liu, compara o forrahang artificial anesan susubem formula. Forrahang ka líquido selo além de susubeng inang ba bebê. Inclui susubeng formula KB antes bebê halo fulanen, bele estraga bebê no estômago, no reduz benefício hototo de bebê retang husi susubeng inang. Por susu exclusivo durante fulanen dahulu
protege bebê husi mora sui oeng. Hanesan diarreia no infecção respiratória. Diak maluk harena insira, hafoin ita halo prepara tia hahang dahulu sasoro lakeru. Oras ni harus apresenta pa ita botsira o ita hamutu prepara hahang ikusnya husi episode danemak hudi abukat deut. Atu halo menu idane o menu hudi abukat deut. Ami fanoin na fatin ba ita hotu kata molok atu halo menu ida ita precisa fazer 5 momos com sabão, pelo menos 20 segundos. Fazer ingredientes sira nebe ma kita usa ba produz menu idane, nomos fazer equipamento sira. Também idane importante li watu bele hetang haha nebe mak saudável no higiene. Diak atu halo menu hudi abukat deut, ita precisa ingredientes sira, makanesan, abukat fuang, lokiona. Nomos hudi tasak, hudi nebe tasak diak, ihane ami foti hudi mandar, bala bebe, ita bele usa hudi labarik, nomos hudi nebe mandar. Ami se usa det hudi fuan rua, no abukat fuan ida, ita bele mos hamidar liutang ho masih midar ituang. Mai be se ita hare kata hudi ne midar diakona, latau masih midar mos diak. Oke telespectadores, agora ita tama ba iha prosesu atu halo hudi abukat deu. Hudi nebe mak iha, também dane laliu se processo teing, ita foti hudi, ita loke direita, tau kera se bika nebe mak prontona. Ita deu tuluk tele hudi, ita tau ces ba sorin, depois mak ita tau abukat. Okay, mais ou menos hudi deut ne rahungona, gadodokona, agora au fote abukat. Abukat yane, au fote sorin deut. Okay, dan musta deut. Tambah hudi midarona mai be abukat kari precisa ituang masih midar. Kari precisa tambah bebe ne fulane seki kuang, so precisa bikin nebe kik, nebe imut para tu hal furak. Oke, agora eu tau ihane. Precisa abukat atau bela infecta. Oke telespectadores, ita ni menu khusus episode dane nebe mak kanarang hudi abukat deut mak pronto at foba ita ni bebe sira. Wahira foda leida kanuru rua gatolu deut. Ami hakarak fanoi na fatin kata programa idane realiza tambah serviço mútuo entre Ministério de Saúde, UNICEF, União Europeia. No GMTV, ita sei hasor mal fali episode tu irmai o menu sira nebe mak
preparar na Rússia Ministério da Saúde. Banhira bebê hahu hang ona hahan selo ki hafulang nen, saida makinan amam bele halo hori ajuda bebê a Tuhan. Banhira bebê começa hang ona e nanamam precisa. Paciência, no badinas encoraja bebê a Tuhan. Kous bebê ia hiting durante fohan. Kahateke ba bebê banhira bebê tur ia emaseluk ni hiting. Precisa paciência, labele obriga bebê a Tuhan. Durante ne, ami sempre rona kona bahahang complementar. Bele explica mai ami saida mak fohahang complementar ba bebê. Fohahang complementar ba bebê kata. Fohahang seluk ba bebê banhira bebê halo ona fulangnya. Tambah susubeng inande lana tong atau atingi bebê necessidade nutriente hututu. Bebê inan precisa hanoin kata. Susubeng inan se na fatin sai haha importante ba bebê. Tangne precisa continua fosusu na fatin ba bebê tutina rua kali. Maski bebê hang ona hahan selo kahang complementar. Saída kami precisa hanoi banhira hagu fohahang complementar ba bebê. Banhira fohahang complementar ba bebê ita botira precisa hanoi. Idade, frequência, quantidade, textura, variedade, fohang ativo, responsivo, no higiene, liu konaba, facilima antes preparar no molok atau fohang ba bebê. Assegura kata equipamento tabikan no kanuro nebe usa atau fohang ba bebê ne tem que mos. O insa fohang ba bebê banhira sira halo ona fulang ne. Hahu husi fulang ne, bebê precisa hahan selo pode aumenta ba susubeng ina. Continua fosusu na fatin ba bebê tuir nini hakara ka exigência e halorang no kala. Susubeng ina sai na fatin parte importante ba bebê ni hahan ka dieta. Tane fosusu ulu molok fo hahan selo. Buat importante nebe inan aman precisa tahu atenção banhira fohang ba bebê makanesa. Se bebê fulaneng precisa fohang complementar dala rua lor-lorong. No aumenta fosusu bebê. Fohang kanur rua totolu iha kada fohang. Pahang nebe fo ba bebê tem que mamar no grosso. Atu fo energia ka nutriente nebe na tomba bebê. Hahu fo hahang fo força, hanesang, sasoro, vihuk midar, no vihuk gropa nebe deutiana. Bebê precisa tempo atu hatomang ang. Atu hang nebe lao susubeng ina. Labelo obriga bebê atu hang. Precisa paciência, no badinas pode encoraja bebê atu hang. Usa bikan ketar, pode fohang ba bebê atau segura katar ni hang hotu hang nebe ita fo bania. Continua fo susu bebê no fo hang complementar ba bebê fulangne dala rua lorong-lorong. O insa fohang ba bebê nebe halo ona fulang hitu to walu. Banhira bebê halo ona fulang hitu to fulang walu. Bebê precisa hang selo pode aumenta ba susubeng ina. Continua fo susu na fatin ba bebê tuir nini hakara ka exigência e halorong no kala. Susubeng ina
Sai na fatem parte importante ba bebê ni hahang ka dieta. Tangne fo susu uluk molo fo hahang seri. Buat importante ni be inan amang persija tau atenção bai hira fo ham ba bebê makanesa. Bai hira bebê halo ona fulang hitu to fulang walo precisa fo hahang complementar dala tolu lor-lorong. No aumenta fo susu bebê. Fo hahang kanuru hitu to kanuru sanuru ia kada fo hang. Hahang nebe fo ba bebê tem que mamar no grosso atu fo energia ka nutriente nebe na tom ba bebê. Hahu fo hahang fo força hanesa sasoro bihumidar batarut no kropa nebe deutiana. Bebê precisa tempo atu hatomaa atu hang nebe laos susu bem ina. La bela obriga bebê atu hang. Precisa paciência no badinas, encoraja bebê atu hang. Usa bican ketak, pode fuhang ba bebê. Atu assegura katak, bebê hang hotu, hang nebe fo bania. Continua fo susu bebê. No fo hahang ba bebê fulang hitu to fulang walu dala toru lor-lor.